Eningizimu Afrika unkontomba simdabalanga sami uma ngaba simthanda imvumane evunywa lasemelika uba ngisho Obama oyivumile umthathu ubulala insizwa wazali ingene izulu mfana okahla kwazamendu kuyakwazi ukuvika mfana ushaya inyango zona shabana mfana ushaya isangoma zophulapi usithela phezulu kwenyoni kuyobuya kuzemhlabeni kuyawufika phansi koziswa mbethi ngeke usibambe isithatha inkamenkulu esanqasha kunjalo nje ganza kwethu ungizwe umlando wasemachunini lo the president of the Phenqa Nation ngimi lapha phambi kwenu ukubonga kakhulu ukuthi ke ningeseke ngayo yonke indlela ekuthenini ngihambe ngile emtubatuba kwaMsani emdlalweni wamanzi ngiyolanda ubukhosi bami kade bubanjwe ke insizwa lapho uK Mthetho uK ke inyakanyaka esidudla lesiyana ngibona ukuthi mina akalandele lesi sidudla sakwangubani to Cliff Governance ahamba ayobhubuza amafutha lapha eLadysmith njoba ungubane lona usigibele imhlola ezosilethela umhlwehlwe wakhe siwubuka live lapha kumabona kude emafonini le nto le traumatizile nje akudle ngisho ukudla nje trauma le yana nje o7 liter amafutha lana obuhosha kuleli yabhavu clean government ngubani ngakho ke noK ke udingakalayo lapho ngoba inyama iyabulala amafutha ayabulala ngeke uphile isikhathi eside mangabe umuntu osebenzisa inyama kakhulu ngakho kubalekile ukuthi uK kubuyisile ubukhosi bami ngoba futhi bengembambisile egameni lokuthi abe admin yamabhinqa kodwa futhi ngizokwenza sure ukuthi uyangena kwicabinet yamabhinqa ngoba ubalekile uyadingakala futhi nalobu umkani bakhe abenzile enkona nesikhundla sami umnsizwa lo babenzile ngiyabuncoma kakhulu uK kodwa ngeke ulungu mfana semncane ubonyele ngigijima ngamashi lapha na ngandavula waze washo wathi bengathi agijima kuwesifubeni yabona wagijima unzuzo wayoqasha umfowabo wakhe wagijima lapha kumavava washo wathi hayi ke bathethwa bekukuhle nje siqhubha inyama ndawonye kodwa ubukhosi kubuthathile uMaphanga lapha na waxokiza ngambona egijima ngale kwamatende ngamhupha ngaze ngambamba ngathi mina mhlonipheni woza mfoko Maphanga sengikhona manje asiye ngamagama enkehle phela nqi buyile ubukhosi bami kanza ukuthi ngiyabonga amavu impela nje ugcina ncinci bese ngizothi ke nganza kwethu ngiphindeke nje bese ngibuyile esikhundleni sami ngikhala kakhulu ngendaba kabantu General Holomisa wane Eastern Cape wayilunga leNC commander intsha kaKhongolose eside isikhathi ecommander waphinde futhi waba sesigabeni sibalekile einhlangeni zeANC waze waxoshwela khona ukuhlanya lokho akusakanayo ubantu Holomisa abantu bahlolisha noma mina ngazi ukuthi deep down into ethi Zulu nomuntu waKwaZulu Natal akayithathe serious futhi akayihloniphi kodwa when leaders show disrespect or not to recognize other tribes and then they start barking like ismago ukuthi tribalist that was a tribally statement ayenzile ubantu Holomisa a government official ingakho ngoba vele kunje uRamaphosa njengoba eyinethele nje ngeke axoshe umuntu awazi uxoshwa uRamaphosa uRamaphosa bekufanele abe waxosha umkhuleko Hlengwa waphinde waxosha ubantu Holomisa ngale ndlela benzi ayiza ngayo ngoba bakhomba ungakuhloniphi ukusebenza kukaHulumeni ngendlela eqondileyo lokho ngizokusho nje ngokungabi namahloni ngoba sikhuluma ngezinto eziconfirmed ezikwi-public domain that have been done by those leaders angikhulumi la ngendaba investigations has to be there. I can't be excited over izinto ezisaphenywayo so and then ke ibalekile ke into yokuthi ubantu Holomisa le yanto ayenzile
ku Alex Mfamthiyane ku Gagas FM based in KwaZulu-Natal. Ku Alex Mthiyane indaba zeGagas. Kubalekile ukuthi le nto ayixolise ngoba bonke abantu baphila under rebonation, baphila egabeni ezahlukahlukene zama province. So we should never promote ukuthi it should not be voted for, it should not be what, ngoba maningi abantu base-Cape abayihlala nabo la abakwazi ukuyivotela kwayona i-UDM yakhe. Ngakho yena mayesekhathele ukulida akahamba uluza inkomo emakhaya alinde ukufa, angalokuthi adelele bese phinde vuza impi engenasidingo. Wena Holomisi, lento yenzile udoti nje ufuna ukwazi lokho. Ngahlangana la futhi lapho ngiyokutshela bukhoma ngokuthi lento yenzile wrong, ngoba futhi awupheli lapha emhlangeni uzoheheza lapha uveze ulimi. Ngakho-ke bese ngiphinde ngidlule esigabeni-ke ingane zakwethu sokuthi kubaluleke kakhulu ukuthi njengopresident wamabhinca ngikusho ukuqonde nje ukuthi sibheke kuyi-weekend enkulu kakhulu. I-weekend enkulu kakhulu sibheke kuyona i-weekend la kuhlangana khona amaciko kaMaskandi esigabeni sePhucuzeko eMoses Mabhida People's Park. Kuyobe kuhlangana amabhinca wonke. Ngithi mina njengomongameli amabhinca ngiyamema zonke igodi zonkana ukuthi zipheleliswe, ziqinisekise ukuthi ziba khona emcimbini wempucuzeko bezobungaza behloniphe amabhinca njengoba kwaziwa ukuthi ke i-World Cup yoMaskandi impucuzeko isineminyaka eminingi kakhulu engaphezulu kweshumi i-exista. Ngakho-ke despite all the challenges, impucuzeko must be supported. Despite all the politics of the industry, but impucuzeko kumele iyesekwe iphile, ngoba ayikho into esiyimisele ngokuthi siyibulale la emhlabeni wamabhinca, ngoba noma ngabe yini ezayo esafufusa esaplanwayo kufanele siyisupport ukuze sikwazi ukuthi umhlaba wethu wamabhinca uthule uthi do be strong. Phinde futhi ngisho ngithi mina ngibanga kakhulu uMadam Knox kanye nezinsizwa zakithi lapha oPapaji wazi bahlangana nomasipala wethu, kubahlangane no-National Arts and Culture bekwazi ukuthi kube khona isigaba sokuthi ngawo umhla ka-30 kunamaphinifa festival, bathi ke iphinifa flick ezoba se-ICC lapho abesifazane bonke bevala inyanga yabantu besifazane bezojabula. Ngizoya futhi kulo mcimbi ngesiqiniseko sokuthi imbokodo yethu idla amaphinifa ibheke khona ngawo yonke inhlobo yama-design amaphinifa aphelelane ngane zakwethu. Umuntu wesifazane oyigqajayo noyithandayo noyaziyo into enhle nofuna ukuyokhuthala nje kuyakhulunywa ngapha into ezinhle ezakhayo, phinde futhi ngaphekwa lokho kwenziwa isiqiniseko sokuthi kuyajatshulwa futhi kuvalwa inyanga yabantu besifazane oku-August. Ngakho-ke siyacela-ke ukuthi abantu bawathenga amathikithi baphelele eDurban ICC Arena ukuze sikwazi ukuthi sibe khona sijabule. Kodwa siyobonga uma sibona imbokodo ibaningi kakhulu ngalelo langa, ngoba yokuphela umcimbi wokuvala inyanga eka-August yembokodo ozoba khona la eThekwini. Ziyakhala manje.